eba attention TV so enana pemosofo ekwientwa na sabe me jam nine so ede nsempa ne sebi nsem a emu onwe so eba be so enana pay na me ka se dwumaku a eso ya se enana pay bi di dwumadi ebro ye Obatampa travel and tour agency for the so masikutu and let say manu de na na say me wachi don bi pa ye fa ne say wa point to some hotel oba ko do abrochire enkro bi te say Europe, America, New Jersey, New Zealand o frɛ Obatampa travel and tour agency for Mr. Omodo ba ko do a say stress and na say kululu skedie bia en ma obedu abrochire say wo ko sua de wo ko tsena ho ana say wo ko akɔpɛ adwuma ye no so for Obatampa omonama no egu school ne na kakra papa so for Obatampa omono bedi nsa wo so afa wakwan to sem ho na de me giran kra kro due mu he ya ye tu fa yakọ ye nua be ma na say ye prophet ba ko wo gan ha ye friend prophet Nigel Gaisie ye bra na so de ma hu say afie no ko na wie ye sa na asofo no so aha na o matwam list no efa enkom sha eba ho na enkom sha we de endi amboa ye papa di amboa na ya papa Nigel Gaisie na osi oda sorry na me adan dia kire ne say ya bompa ya ma ye nua be ma bra Sharif ai our boss andu we ko kufrim pon di assemble na te say mranti adwo say di assemble assemble bra Sharif osisi ya mompa ye ama ye nua be ma bra Sharif he ye di ensa begu ye tiganafo abo bra no odin pa ye be suo di ensa begu eti abo penapa ebia asem kase bi betu ye nua be ma eyo odwuntuni na we na ye fans ba ko a owo amano no say hey papa Nigel Gaisie me sra kan wanu tum fans o ai se me akwientwu a ahwe ko kasafa ko fiknata ana amra do ho a ahwe am so mesopa aha ne fans a owo abrochi say papa Nigel Gaisie we die sa lo to we die me sra wundi da na say wunnim na say ye da be sorry na say ye nua be ma na say ye fans bra Sharif be sorry na the boy dre a e da ne sasui kakra krati anaso wo kaka ne nsa anaso the bread yi ne nsa na say bread ni twa no kra ya papa Nigel Gaisie wa so dan ni kenya me ye di jabatum say na fans ni ko ye di jabatu aso dan ni pama ye di da tumu ahye na je say nkom hye we die afabone me so ye nkohwe ni a fans no so wo the bread mate se wa betro kwasa asem bi go say encrofa tag ni sa video message ni pa say o say Sharif ya anya bibia by December Ghana for besu Nigel Gaisie hwe eniema na wonom no se boka wonom se apetehia wonom se wi na wonom se nyeswale na ye boka na wonom a Nigel Gaisie jai no mate Nigel Gaisie jai nom hwe mameka asemi kire mo mote wona mo read people's mind mo hu say akwala no na e trending etu Nigel Gaisie wakwa akwada for person with Sharif trending not to waste about it you can but to go to that extent no make us so much Nigel Gaisie you are not God innocent ka person ka some no ka wo kan you know say Collins your madam for ka free Collins and ka wo me number and you can inbox me wait me aba be jama trust am kwase asem no Nigel Gaisie hwe say Sharif kan moire o kan moire na ne moire tifem waso da ne ba be hye no I swear wallahi Jimmy say what na Ghana Jimmy ya fa me ye di wo woni say hu are you God na me Ghana ho kra na ya na mo kasa nyankopon wo yi ne ho adi acha ni pabone fo we ma ye de Nigel Gaisie waso dem na wo fa ma waso dem na wo di ma nyankopon be yi ne ho adi acha wo hu say akola na trende etu pese ofa say do de fa me ye no fa me gu woni mu ase e ma ye mouse so what dey make sure and my emba so stay away from Sharif, please. Stay away. You can do your shaise. But I bet you come say politician we be win. We don't care. We don't care. Okasa Mahama be win kra wan win. Et wo kra na yemfa but let me tell you one thing. Mama plot anything against the boy. And let me tell you, Sharif live video no be na sama work no. He's talking about Black Sharif. Ba Sharifa ene maame no eno munim Sharif. Sharif no Black Sharif no any stage name
It will portray black sheriff. And then some now kind and no more baby most go for baby sham come ah boys almost some day. Sheriff, no, he's talking about you people, you Ghana for more. He's talking about you Obumube, my money nana so muntichi. Money nano muntichi no madrin armim one. Say boy no all starting our book for the point we I'm almost a boy no most supporting him. You don't support him. Most of you people. Even the media, and then you cry mumbo. Say, I'm iTunes, then I say phone, and then I buy some or more than call money. Ghana for, Moya Madia Cramon Fan and I say for, one I'm the baby away an idea. But Sheriff in your some CCA. You bring out Kofiado, Mama, when you money journalists, I can say, actual camera tenting, any book on the pen, and I say for interviews. And it's in a walk, and no. Sachi no be can say no a kofo person mo se ka tu kum no mo he's talking about mo kasa ko na ho na e Sheriff no go ho na de se ka tu kum it say no na wo mutiri mo say boy no one nightmare he don't have any nightmare he's talking about the hypocrites Ghanaians the pulling down Ghanaians like you me da sese a wo de dre twa me akua ntwa a dwume ko eso mase a de dwume de dre Obatampa travel agency for so obetu kwan a asonwe be free ma ba de Mr. Fred Obatampa omonama no egu school ne no onye ombedi nkomo afọ akwentesem ba ko du abrochi ati se eya asonwe mu ati se wasoma nkasa de ebedwo pa wa hu akoti ye papa na de Gaisie ne akofa mesrew asofo no mesrew mo ye star ne sa Moye sa be cry up na de Gaisie ni okay bia na e no crow but the way I would ba public be kan ye no I am I am hihye kakra why star na Sheriff so yes star yi anka oduedue mu ahwehwe ne number bi e na our friend say me nua bra Sheriff se ni se na ba nti ye se ni se ya aka no mo be ye se ni abe ya bia obi a o si ni pani kra de wani be den e be twitwi fam na ya na eno so asofo no ha bi kakra me so munya prophecy na anka mo hwehwe nipa no one anka mo ne ni enkomo emmoa no sense nya wo ba be to abonten a ehun kakra ebebe mo somfo akua ntwa na me de sansem bedu makra